koliko to može utjecati? Mislim da je inicijativa u principu dobra, međutim realizacija je u samom startu spora. Kako sam shvatio ljude koji traže potpise, oni smatraju da sve žrtve zločina na prostoru bivše Jugoslavije treba da budu locirani. Traže poštivanje međunarodnog prava, međutim u samoj peticiji ima dva problema. Priznaje se država Kosovo, jer se nalazi Kosovo na spisku država, što je protiv međunarodnog prava, država koja je proglašena. Ali čak i taj aspekt da zanemarimo, ako je neka država nastala na zločinu, na trgovini ljudskim organima, ako se nečiji najviši zvaničnici procesuiraju, odnosno procesuirat će se zbog najgrubljih zločina protiv čovječanstva, mislim da je malo u krajnjoj liniji, da se najblaže izrazim kontradiktorno da se potpisnici, odnosno organizatori inicijative stavljaju Kosovo na listu. Tako da mislim da, evo sad sam im postavio pitanja baš oko Kosova, niko mi ništa nije odgovorio i nisam dalje ni analizirao, mislim da se mogu naći još stvari koje nisu logične. Tako da Vi ste svakako potpisali? Ja sam potpisao zbog ovih djevojaka ovdje, jer se radi taj posao vjerovatno plaćeno zbog, ne znam, treba im neki dinar. A da je ta ideja dobra nije, mislim da u startu ima kontradiktornost kao što sam rekao i mislim da to neće uspjeti.